le launga i le suafa mamalu o le atua o le tamā le alo ma le agaga paia amene ua o faagaina le fai upu e 28 e fai mamatua o te toe faitauina o lenei ia iloa e outou ua molia le olataga mai le atua i nu ese latou te faalogo ai lava o le manatu autū o le launga e tusa ai ma le whaasinoga le tusi faitau aso o le nei fo'i aso e whapea tau walunga o le amatanga tau walunga o le amatanga the end of the beginning so se mea lava tātou te whai e iai le amatanga e iai fo'i lona tau walunga po o le tau nuunga o le tele fo'i o wha moe moenga tātou te whaia, e whai ina ia le lei ma manuia le tau nuunga. Tātou wha longo fo'i i upu ma wha upunga e wha pēa, e le o le amatanga, a o le wha iunga, po o le tau nuunga. E whauringa mai e tā ua le amatanga, a e sili sili ai o na tā ua le tau walunga po o le tau nuunga. A le leile amataina ma le tapena ina o se wha moe moe. E manuia ma le lei fo'i lona taualunga. Peitai, e iai lava le anganga wha salavei, na te lepetia ni wha moe moenga le lei. Ma iwai lava i se tūlanga le manuia. To tele fo'i tangata, e a mata manuia o lanto wolanga. Ai taualunga ane ua wha i uputa. E whauringa whapena le ata ua o iai Israelu. Le nuu na filifili e le atua e whai mona nuu. O le wha moe moe o le atua, ia manuia lona nuu. Ia avea Israelu o se nuu na te whaailoa atu le atua i le lalolangi. Ma manuia atu ai le lalolangi atoa. A o leo o le tau lau o le wha moe moe o le atua. Wa furitua Israelu. Ia te ia. Ona o le tuina nau, ma le whai o le angsala. A o le whina ngalo fo i leo le atua, le lava o lo nau nau atu iai le apostolo Paulo, i le tusi sa whaitawina. E pei o i leo watangia mai ai, le taualunga o le wha moe moe o le atua mo Israelu. Wa lato te ena Yesu malana wha o la tanga. Le au tau nuu Paulo i Roma, ma lona wha moe moe, e wha ailoa ma wha matala au ili ili le alofa tū noa o le atua. Ia mo moli atu le ngā luenga wha missionaria ngai atu i Sepania, ma tulu inga uma o le lalolangi. I le manatu o Paulo, o le maleu ma le toi tū o Yesu, o le awala ua saunia e le atua, e ta lepe ina ai le anganga wha salavei, o loo whaaleanga ina le taunu unga manuia o tangata i le atua. A o le afia mai fo'i o le angang pa ia. Ua whai ma whesoa soani ma wha mawhana whana i le tangata. Ina ia taunu i le manuia whaavavau. Le vaenga le mata upu sa whaitawina. O le launga Paulo ia iuteia o loo i tutonu o Roma. Ua poto uma iuteia e whaalongolongo a o whaamatala e Paulo leo winga o le malo le atua. Whaailoa atu e Paulo o Yesu o le alo o le atua. O Yesu o le Mesia. O Yesu o le whaaola na walo ia. O le sa puapua ngā tia mamaliu. Ai na toe tū manu malo mai le oti ma le tunga mau. O lona toto e maa ngalo ai ang sala tangata. O ai lava e talia o ia ma whaatua ia te ia. E maua le taunu unga manuia. Whai maile mo le maua le tusitala. Na talia e nisi. A o isi ua lātou te ena le manatu o Paulo. Ua mawai atu fo i le launga a Paulo. O nau ese lea o tangata i utaia. Ua tele ai lo lātou whewhina wai. Le ala fo i leo le toe whaonga e Paulo o upua a Isaia. E whaatatau ia i utaia, ma le lātou te ia Yesu. Lātou ia ua tutuli o lātou talinga,
o tau waso la lātou wa ai, ua maa fo i o lātou loto. Peitai, sa le i whaavai ai le apostolo, e uia o le te e i utaia, sa le i ngata ai le whaau wau pea, ma whaai loa atu pea e Paulo le whaau la tanga le atua e ala ia Yesu Keriso. Le ngaluenga fola lea le apostolo, ua maua i nu ese, ma so se tasi e whaalongo matalia Yesu, o le whaola, o le Mesia, o le halo o le atua, e pei ona tau mawhai ai Paulo e whaelo atu i lana launga. O le alofa o le atua, wa le ngata ia i utaia, o le lava wa whaasafua atu inu ese, ma le lalo langi atoa. Sa moa, ma lau whaafonga tāpua i le nei tai ao, o se whiau fo i lea le tala le lei mo i tātou uma, tau alunga o le amatanga. Sa le ikiu Paulo e fola le tala ia Yesu, e ui lava sa whita iai ma le anu ai o whita ma whainga tā o le ngaluenga wha missionary, ai sa le ingata ai lona whaai loa atu o le wha o le tanga le atua. Ina ia maua e tangata se taunu unga manuia. O le soifuanga o Paulo mai le amatanga, o se tangata te e masawa i le au kerisiano. Ai ina ua ia maua keriso i lona o langa, o se suinga le lei mao ngā i le fina ngalo le atua. Ua ia momoli le tala le lei i turu inga uma o le lalolangi. O se taunu unga ua atangia ai lona loto maulalo, whaalongo, ustai, mamatau i le atua. O le soifua uofo ina atu, ma le loto atoa. E au auna ai i le whiau ma le ngaluenga le atua. O le toe pule o ia ia te ia lava. A o le ola ua pulea ma taitaina e ele anganga o le atua. Le ala le nā, o le toe fefe au i Paulo pe whaavaivai. A ua ia tau mawhai e te tai tangata i le taunu unga manuia. I le popole Paulo i le te e mai a iutaia, ma le tau salaina o ia e tai o le lotu. E le popole fo i ni whaasalanga e whai a te ia. A o lona nau ta inga, ia manuia tangata e tusa ma le alofa tu noa o le atua. Le atunu ue, a tātou a mata le nei aso i le atua, ma tātou folau pea mai ia. E tau nuu fo i le manuia. A fo i whaiva matiute o te tofi ai tātou e au auna i le atu nuu ma le ekalesia o nuu fo i maainga pe minista pe whai pule pe whai whiau pe ao ao pe whai aonga pe leo leo pe fo mai pe insinia pe whai whaiva pe whai whaatoanga pe matai fo i pe tau lea lea po le alava ia mauti noa ia tātou whaia mo se taunu unga manuia o tangata. Whailoa i tangata, le ala e manuia ai. Tau tala hoi i le mea moni. Po o le oti, po o le whale pui pui, po o le sawaina. Mea iana, po o ia Paulo, ai le ipopole ai lava. A o le aunga o aute, ma le tau walunga o lana au aunanga. Ia mo moli le wha o la tanga i tangata uma. E wala awina le nao Paulo, e Yesu le amatanga, o ia o le ipu, wa filifilia, e mo moli le whaolatanga inu ese, ma le whanaunga Israelu. O lona winga, ia i tātou le alofa, tātou te whaatino ina ai le au aunanga i tangata, e manuia le tawalunga o mea tātou te whai, pe a whai e whaavai le alofa o le atua. O le fina ngalo fo ina o le atua, na ia au mai ai lona alo o Yesu Keriso, ina ia mo moli mai le whaolatanga mo tangata uma, ina ia le whano se tasi e whaatua ia te ia, ia maua leo lai whaavavau. O le toi tū mai o Keriso nai le oti ma le tunga mau, o le taunu unga manuia o le whaalongo mau stai i lonta maa, whaatasi ai ma lona ono sai i mea ti ngā. Le ala fōli nā tātou te mau ai manuia o le atua, pe a tātou talia o ia i le salamo ma whaatua i lona suafa. Tu mau i le atua lona vi inga e whawawau. Amene. A tātou pepese i le atua i lona vi inga e valus fulmaltasi. Valus fulmaltasi le vi inga o le atua tātou te pepese ai.